ole clear tu te in zawain chibaile vek ule Khawvel ram sang sang te hian an ram chung le pon lama boina sang sang metmit mia theitur sipai thabik tun lai thiam na le ralthuam ber ber ne na thuam bik te an nei chawa chung special force sang sang engdin huna puwa GI lova melma te beleta mitang chanchua nga en ompua ralbe dan kal mangfing tak ne na chet la thin Khawvela special force trial tiang sawm thlanchhuah te kan clear hodon ani heng special force thabik sawm tehi training hautak zet an paltlang dan te an ralthuam that dan le hautaklinna an lo chan to te be chan manga thlanchhuah te an ni e sawm na GSG9 Germany dan le thupe ken kole firfiak te tukzal an ngai changa trafilor big GSG9 tehi ralbe dan kalphung dangdai tak ne an nia kumsang khajukwa somsari pathuma din an nia the border protection group 9 emo GSG9 tia shat ania kumsang khajukwa somsari pahni Olympica Palestinian Healthina Israel infami som pakhat zet an tha chuma khan German officer pakhat tha telania manro chale firfiak te bele theitur sipai cha nei lo awangin German sarkar chuan ralthuam ber ber ne na thuam sipai chak tak din areruk ta ti chuan vuin thenga Khawvel special force ber ber thlanchhuah anni apianga an minglam tel ni zia thin GSG9 hi adin ta ni GSG9 dinani nu hian German ramchung le Khawvel mun sang sanga te firfiak te chetna rulet turin afe chuak ta thina hautaklinna voi tam tak achang ta reng ani tin GSG9 te hian raldo dan thajok an ching chuak zunga chu chuan hne na achan tir le nge chin an ralthuam man ber te hi an ram Germany le America siam ti an ni pakwana GIGN Friends National Gendarmerie Intervention Group hi kumsang khajukwa somsari pali khan Friends Armed Force te hnuaya firfiak te beina dole turle chanchhuah ngai anom thula chanchhuah nakalpui ngal theitura din ania inkai shwaina le kalmang fel tak nein GIGN unit te hi Friends Ram Special Force chuan vor te ania tin dinani chanchu rontifia zelin firfiak te kuthak noi tuara noma piangin GIGN hian rang takin achang let nga zela tin indo na mwale chanchuah na an thona apianga an theina chungchuan zia an lantir ta zat ani an hautaklinna zinga ropui berle soihlo ber chu kumsang khajukwa somkwa pali khan Friends thlona passenger zahni chuang zet phur chu firfiak polten an shwai koya mase GIGN te hian firfiak pali te chu da thain mitang te chu him takin an chanchhuak ani he GIGN unit hi platoon palia trenania platoon pakhata hian sipai thabik somni pali zelan om ani pariatna JW GROM Poland JW GROM hi helpol le mel manuai bo tu tur unit chaber ania Poland rama thiamna sangber manga thuam special force panga te zinga pakhat ania British SAS US Delta Force le Navy SEALs te chatbik na laizel zuzuin kumsang khajukwa somkwa khan GROM hidinania kumsang khajukwa somkwa pakhat atanga sangni pali chung khan GROM hi firfiak tinena in bitumna tumsomni chuang zeta asu su tuber ania tin haiti le Iraq twal chung boina te remna palai na an thokbok ani pasarina SEYERET MATKAL Israel anni hi British SAS nuwa Israel Defense Force Special Unit ti ania helpolemo melma tukzala mitang chanchhuah ngayan ompua chichuak theitur le ramtana fe chwa atul poa sipai ber ber than khom ti ania SEYERET MATKAL ti huaisen zia le chungnun zia Khawvelina shia tanna chu kumsang khajukwa sumsari paruk kuma Operation Thunderbolt anti mai terrorist na anman mi za chuang te meu an chanchhuah dan khania hian che dan ro pui zet be chan hian movie te po siamani hialani kha parukna ta na kan clear le tur hi Special Air Service Regiment Australia ania Khawvela Special Force ber ber thlanchhuah te zinga parukna din mun hautu hi anming le matan rule A2 emo ar reklum tu ti dia soichin ania anche dan huaisen taktar lan na anibera anram ta na mashwai tu le nudal tu enthak thiam bik le atul huna melma tu po engdin huna poa laklo umlawa belet ngal theitura chher sham te anni pangana tan chuan Delta Force USA
kumsang khat zakwa somseri borvel khan United States chuan helpol te kut thak noi atong zing mal hlea chung helpol te chhang le ta abul chop phoro nge tumin United States chuan kumsang khat zakwa somsari pasari khan anrama army thabik te thlanchhuah min First Special Force Operational Detachment Delta chu adinani kumsang khat zakwa somriat atang khan Charles Beckwith ta kai shwaina nuaya Delta Force tia ming invoin mission ro pui tak tak an thlanchhuah ka tichuan vuin ni thlengin Khawvel Special Force thazwal thlanchhuah te zinga Delta Force ming hi mai ani tangai lo ani Delta Force tehi CAG Combat Application Group ti inamo Task Force Green ti tinamo ko anni vebok china melma tu po na taka chang le ta tharum tho atul huna huaisen taka chechhuak turle chanchhuah ngayan oma film khur taka chechhuak theitura training khir khan ber ber paltlang tu ti anni palina chuan Alpha Group Russian sipai chuan vor Alpha Group tehi anchetla ilo thlir ve to chinem Spetsnaz ti in ilo shi china ni pon isha diklau mi alo Spetsnaz ti hi Russian hawina an Special Force an kaudana niya Alpha Group te hian Afghanistan, Lebanon le Baltic region ate lotling takin an lo che to China tin helpol te che thona mission bele twal chung boina chwain Alpha Group te hi melma te tukzal turle atul huna thiamna sangjok ne na che chuak wat thei tura chersham Russia sipai chuan tolol te ania an hautaklinna sha drang ni to tur chu kumsang ni pahnia Moscow theater a shen be mitang zasari don lai an chan chwa tele kumsang ni palia helpol somthum pahni zet inthurwal tena baseline school pakhata school naw pang zathum aya tamma an swat truma perfect te tukzal tu pokha Alpha Group te hi anni pathumna chuan Shayetet 13 Israel sipai chuan vor Shayetet 13 te hi venghim tu ti tia chalania the flotilla ti te panan soi thinani tuipui le khomwal hi antan chuan adanglam lova indona mwala ni to phot chuan in kai shwaina fel fai taknoya anna an len chuak thinani kan sha cha to ka ringa kumsang khat zakwa somsari pahni Olympika khan Israel infami mi som pakhat zet te chu tha anni ni kha akumle kumsang khat zakwa somsari pathuma Palestine Liberal Organization try to te chunga operation pathian thin urna tia ahmingan vua Israel sipai te che thona khan he Shayetet 13 te po hian munlai lian changa Shayetet 13 te hlawhtlinna soyani piangin kha operation pathian thin urna kha mai ani to lo ani tin hethil thena changa kumsom pathum aral nuwa Shayetet 13 te hi chakjok le thajok ni tura twai thar anni lia tuipuya mitang chanchwa te melma te beile ta trulpoa chechhuak wat thei tur tele operation poimo zwal aruka enthak na kalpui ngai angchi renga Israel sipai chami ni tura chersham anni zuita ni panina Navy SEALs the United States US Navy SEALs te hi Navy SEALs team mingpuin kumsang ni pathuma changkhan indona muazola anfe chuak chana Iraq boina metmita melma te tudai tura tirchwa ania anni team hi achaber ni tura chersham le thunun te ania train anni dan po rap thak tia soya tling reng ani ma se chu training rap thak chuan US Navy SEALs te hi indona muala hlotling turin achar chuak thale ti chu Operation Neptune Spear tia ahmingan vua kumsang ni soma Khawvel tiral khel tu Osama bin Laden le ahote nuai chimi anni tak dan khan ati chiang hle ani ole pakhat na din monlwa tu hi eng Special Force nge ani inring le inring dike SAS United Kingdom Special Force tiania the Special Air Service SAS te hi kumsang khajukwa somli pakhata din ania Britain Special Force thaber anni dila kansoi swal hau lawang an tho ber chu anram ta na en thak na tho te operation poimo bi ka kalchwa tele atrul thu thuna melma te beilet ngal thei tura ruwa manania SAS noya hian unit pathum an oma 22 SAS regiment 21 SAS RTs R le 23 SAS reserve unit tiania 22 SAS regiment kanti hi squadron li A B D le G ate chenania tin squadron khata hian sipai thabik mi somruk panga borvel zelan om ani ole khang kan soitak Khawvel Special Force ber ber som thlanchhuah te ba ka khan kan soi mai thei hau lo tur chu Marcos India te chanchin hi ani Indian Special Force Marcos te hi Marine Commando Force tia kan sha thin te khan nia
an moto hi mitlem te hlau nei lo ti ani top mai ani en thak na thiam bik tuile khomwala buaina nei hau lawa cherap rap the buaina chuak thut ani poa belet ngal tura in ra ring tele mitang chan chwa na thowa chul poa thok chuak mai thai tura thata ka train ti an ni ole clear tu te ka video min lo clear saklia wangin kalom lu tuka video dot lia thubeng war thak dang nen ahmun nga ya in mule chawang u o mel cha ho kalome